plus wena pe khala ya go kwenda motho wa kere na mpile le bana ba gona ba botsana o ska no kira bana ile ba bantsuntsu wa tshwana le la quotation bo la rodoto man a boele le ba bantswa ke re ba lokile mara e sengetse le bana le ba bantsu ro palla go ba ra lokisha o ba ke felletse ke tshaba o tambli Jacobs Jacobs Cronan re sa re ka masinya na o claim bo boing bo kirimora go le bese be ke no ka claim claim mara phela lapho mawukhuluma ngeJacobs ukhuluma ngamakofi anzima ke le botsa nnete Jacobs mara la tsore mona lena motho munyi the name of coffee la tsore lena la coffee letswa ka mara wangazi mina evan motho munyi there's a bean as in beans bean one bean they call it coffee wangushisha so the coffee is made from that bean wangusha motho munyi that's why the coffee end up being called coffee because of that coffee bean uyahlanya hey motho munyi lena ke le ke style waya ke le lebetse motho munyi ke le lebetse lena la ka swilele nne selo monna ka botela bo ba lena o tshukutini motho munyi a se le thalefe ba galabe na la ka swilele nne selo monna la ka se benefit ke le botsa nnete se batho ba bantsi mo mothong ba benefit le kudu lena ba o nyatša na motho o nyatša ena nna ke botsa nnete motho o nyatša se a thalefe le botšiše mo la ngwishisha ba tla le botsa ka quotation motho munyi ba tla le botsa ka quotation lena le nyaditše kudu ntate motho munyi na mona sa bushele tabelao ya re ke style moselena le ke kwa motho munyi kra mara sa ibusheletse le ke kwa lena le le style mose a build ya botela Solomon ngwanyana eta kene o ya kae Solomon ngo ba tamele kene maki le kae mogala mo na wena asuru khale ka tabe ya bana ba sekolo ona ba sekolo ba diwalo asuru khale ka tabe ya bana ba sekolo le tlotlo la ka o se tshabelo saka e o thuso ya ka multa isra ban tiri orena angon kemela mo bua ma lona mara wana ka wa thabi wa tseba ke thagetse kudu rama posa bo butse dikre apel ke rekile le roko re ke serious hallelujah a ora re sonta se ditlowe le bile go tlo ba le phetonyana ka mo kerekeng ka lebaka la gore a ke bona ke ga re dutse re sa niele re sa dibutselo bole ke nyaka gore batho o le ka lena so bo se senyana makgareba le tle thomone ya le 100 rand ke tshwelile ka mo le le 100 rand then bo mme ba le bonto ba tane le 216 rand ba tane le 260 ye ke ya mo mawe wa bona e 216 go thoma ka sonta sana se account number ka ba ka re romela la mamtholuki ya ushe ya di 100 rand le romela la mamtholuki la ka le romela mamtholuki e sigwe ma botsinyana ape ke gale ina ke bo shale di beke tsela dry clean before mula ene wa tsaka ka sonta ke nya ga tsana ka leve ke nya ga tsana ka fa 7 re tere khone o ja le ntshela modimo re phine ka lona na go isa lona ape ke gale wa ja kwa ga bola wena itse o isa ga yore ne ba gone o ntukishetsa na go isa lona go re ke nya ka monelo o tepele sonta re gone o ke no nna ke ipya ka ntse wa bona a go e bushida a re lokishe ke thawela mo shopomo a re lokishe ngwana modimo hallelujah maki o ishe kae mabetelo jalo ke be ke nanne o iketanyana weekendeng ke be ke nanne o iketanyana weekend at least ke phushe mmerekonyana o e le goreng ngwana mo bekeng gore mmereko o se ka kgona go ba o montšhi ka weekend nka kera casenyana milk stout ke be ke founela bontate mothimong le bontate ranotlo ke sa le ke ba go iphape ba ka tsa ba bula case o ba problem jalo ke nagana gore nka reka case ka ba bitša ke banna baka ke a ba tsebe gore ba rata bjala kudu rata se felele wa mangwe a ka mohokong santse ko a checka ke a phumulenyana ke trapeng a ke re wa tseba gore ngwa go re nwa ka timetable jalo re nyoko diareno re traiwe before a tswalelwa ya ka nnete apo a ka ra sa botšiso rano di a dilo tša o tšea nako
o ta go sa ba re ba botswaletše ya le ra sa bobutiso re thomona o le nna ke tononyana o mpelenyana thu wa ona bothata ona bothata e fita bolona ka weekend re ta dula ka moka ebile ke a lebala ape bontate moruti ke tlile ka strategy sela tabela justice yela tabela justice ke tlile ka strategy maabane ke ba founetse maabane ke ba founetse ke be ke ba botsa ke reng awa ape PK please tower in events ka bo Durban ba nyaka driver ba nyaka driver bjalo e tang le ID le CV then ke di shekola motho a kola shetse ke boletse le yena gore no ke tisha motho mo bjalo bona gore moruti a eta le ID re kgona go lebelela botsebotse gore motho la ke le setša maribulla o ba ke justice tshibang bona a ke re ID ta thalose picture santšhe e thalose e collaborate le mangwalwane bjalo e ntlo a fitha mo a tisha ID re kgona go netefatsa ape kganye ya gore ke motho o ke justice e ke gale o e namela ande botsebotse ke o bone gore ngešetse o thoma le o apply le di-emotion ka moare wa motseba street gale ba utswa kudu make nka seno ke thomela taba man botsebotse gore a re le strike nyana se sa malobanyana se sa gauteng le KZN nke ba sa dula kwa nke be ile part ya sona ya bola ke pelo moaleng na so bone re bja phela kwatile go ya bola ke pelo kudu a re nke ba le kwa Soweto kwa nke be ya topile kudu botsebotse batho ba le ba community le banna ba le ba di-taxi ba re thušitše man ba re thušitše ka gore ba rile ko re ko gauteng kwa le o thibilwe wa senyega ba namba ba grupana ba yo thiba kwa le ba rawa rena tabe ya looting a re e support ba polokwane ba polokwane so bone di-poster tsona ntse di kitima mo di-Facebook ba reng polokwane to taxi rank we say no to lootings o senke ke di bone banna ba le ba diile tabeng o e botse kudu yalo ke nagana goreng ba thušitše nagana nke be ba seo ape bosešo second center bo moruting ke be ba tsene bo yo thoma yena ke re ke a tseba o ra gore justice o tswa kudu mothola moruti a se ka dia sona o potata re senyetša mona a potata re senyetša ape ko KZN batho ba sentše ape ba nyakile o diana ga rena o tshwana le Zimbabwe ape Zimbabwe le yona ko moraonyana ba re ga le e gomile o guma ba re ga le e gomile o guma ba dialo tše tša bona tša di-strike ba be ba utswa ba thuba difeme e ba fetša moa ba sane mebereko di-production di a phula out batho ba ile gore gale ba etswa di-countryng tše dingwe ba diile di-business ka kwa le bona ba tsamaya ba šala ba sokola that's why gale ba sokola so ba bangwe ebile ba etswa ba eta ka kene bjalo le rena naana nke be sa le this thing e fithe mo nageng ya rena ora re nke be re etswa re ya Zimbabwe nke ba nkela bo difeme ba di thubile ba utswitse ba lutile mebereko e sa leo nke be re o tsamaya re ya bo Ghana re ya bo Namibia re o nyaka mmereko bjalo bona re thušitše ra itoela tabe ya looting re thušitše ka nnete ko rano ba gole le yona ke mathata man bjalo moruti o le e rate a tiše ID yae ke yona e ta re bontšha gore botsebotse leina lae ke mang ka nnete man re nyoko tsebo re leina lae ke mang re kgone mo tseba ma motho bona re ka se robale se re kwetlang ape re no bona gore ke justice rona pe ra founela bekitsela ke gale ba monyaka kudu banna bale botsebotse motho o botsebotse o nyakiwa le national o nyakiwa street justice Chibambo ba monyaka mo o tile o ketile moruti botsebotse melato ya ke e mentši ke mentši kudu make ke galenyana ba utswa ke gala utswa bolaya monnola ka mo Soweto ka mo PMV nna ke no ditheletše ntše le re moruti le modumelela eta ka mo a lena ka mo ke sa le utswa le wena a ka kgona go utswa wena na o reng Solomon a o ripelela di-piece a o lokela ka rabela malo na wa reng leadership ko botša nnete no botsebotse santšhe a se ka thasa tsena ka mo santšhe a se ka ata ka mo a se ka thasa tsena e ratiše ID o bone ka nnete gore ke justice a wape ka nnete efe ke justice ka a sa tsena o sa tsena a pore gore mosadi ya ka le ngwana ka ba ka se sa ba safe a ba sa le safe ditsotsi di ne tse o tsena ka mo ene o dimo mo o di tiša ko wena ditsotsi tšeo ene ba re mo ipolaiang lelo nna re ka se llelape re ka se lle this thing e bokete leadership e boimanyana mana Yeah. Chains. bana mapondro le kana tlasa le yala ka tla ko bele yala ka buka a ka nnete re nna a rona man ke lena
ke nna ya a ka nnete thabela go bona mapontro bane a ka nnete o ya le bakaina a ke nyoko ya ka mo makhika mo ke nyoko ya ka mo makhika mo ke nyoko ya ka mo makhika mo monana mapontro wena o e bona kwanta be gore president a bulele bana ba sekolo a re bana ba sekolo ai ke he machila lo juwe fela ha ka ya se he bulela bana ba ya sekolo ka ya corona le taka ai shumon ene o tsebe wa tonya ene o tsebe ntwe ba re ke corona a inya ke ntšintše phefo e tsubuta di-weather tše di so e nyaka phišo le gore e kgone o kobala wa nkwešiša wela nna bana ba le baka kere o tadia mara ka gore o ka se baiše sekolong ba to feila nna ke no tola malose ya sekolong mara maabane o dile ntho ngwe e le gore mapontro a ke e nyake ho ya dile matitšhere a la khele sekudu mapontro ke mo fa surgical mask o re ya sekolong o bo apere mask o moreti wa o rukiwa dikaekae na wa tshe aya a change mask ya halo khalona ne o re mapontro hlaonyedisha gape ke e re ga ya hala yona nne wa tsore keng wena feta ke nyoko tsena ka mo makhi ke lokiše something wa bušiša wena o toro senyeletša feta are o yena le tao are ya le bala stoko o di mogarae ka re utlile le nna wa šala wena mona gona ona sampotšere ke tsamaye o tlile le nna ka kua santse o tsamaye le nna ke ke tswa santse o ntšha le morago o šetse o di eng ana ka kwa nna ke dieng makhe a pontšheditše kudu ene ne re potse re rola ga difile ene re boletse gore gungete tsamaya 20 rand jela ka rempetšhile ka kubu a rara ko rone mbile tao ke tšea ba 40 bona moko o tlala a bona ebile ke gobolelele ke fofa so ko re ka rempetšhile a raro ko re ke 40 plus no tšhelete a seamphene a seo forne mamotha ke sa le 27 e se 27 mamotha o re le mafelelo a kgwedi mafelelo a kgwedi amsotamphaona ka mokibelo ana ka ke nya ke ta go bona tela makhe o dileng a selong ka patha ka tlapa di ke ka dingata same time tela makhe o dileng tela tja gore tela ska di eno nya ka chelta ya ka chelta ona ke nya ka mo ape wena lo le nna mona ke re mafelelo a kgwedi o ta go bona ke mafelelo a kgwedi ke nya ka chelta ka pele ya rapela eng nna ke monna mo ona le nna ba mmakata ba senya go ya sekolong a santse ba tsamaye ba gala quotation le kana o sharp man a rona mama nna makhira berekana buang ena ka eng buang thabo wena musi re kwane nna le mothimunyi le wena le gore mothimunyi a re fa tšhelete re tloešhera wena o mpereka so wona mothimunyi a seng ke ampitšhelete mothimunyi a seng ke ampitšhelete sala mpha 100 rand a tee fela mosi o re o file 300 nngwe o yela se tsena a se ae a se ae ke be ke botsa le leadership ke reng ela itseneng a se ae o ne le motho wa nkolota ka mo zone 5 ka mo sale ke mo lokela mafastera a dinto a di-aluminium sala a patala di-half uelo maloba o decidile o romela 300 ele tsentšhitšeng ke ya mothimonyi ka mo zone 5 a se a ola wela 100 ile ile ofa o mphile ke phethile mabakanyana a mangwe mana tswara dilogale di sa tsamaye botse malobanyana tswara keng ke ditoma ke o napile wa notisetsa o ija ano e le re toro re tshana so ke ta o bointsa ke a tseba o ile ke textetse batho ba bobedi ka ba tsebisha mebereko ba rile ba tomfa thuthu a ke re wena o ke tia tsotsi go ija ke tre shetse le boletse re boletse ke ba file le di account number ba re ba ka o lokišetšane ka tong lokišetšana mobeke awa alright ora rena shetse ke ena le fo o le nna ntho le diang le ka seloke lena le nna le nyoko exposiwa lena ke nyoko botša batho ke nyaka ba le bethampeng ntate moruti le ka ena o shapo man ke bare ke di miane wa e sa le di-empty
dia kae a kona re sa kopantšha re ka mo spook parka ka mo re kry sengwenyana kana lena le ka studio tlile kereke a wa moruti re thabiše mogolo e yape ke gale re noile man o ee ke galenyana re noile mo ena a ke sa dula ee ke ntlisitše ntwelaše lebile id yaka mosadi sa laitše yaka bale ke passport ee ke re le ntšhekela then le yone ya dia ka ee ya dia ke nyaka go kitimela ka mo lejanna ka mo o ne mogekolo mo wa nnyaka ke nyaka mmea matsogo allright ba re ba lwala ba re ba lwala awa ba rapelele moruti fodišang setšhaba a se fole botsebotse lena ngwelo le dio tshwana le le vaccine gore le dio tshwana le le sethare sa go chemising le etla le tsamaya le tsena mo e le goreng wa lwadiwa le be le fodiša ketla pele leadership a go bo ko morena amen Asal vaccine le kitile vaccine. Ndis. Aba tsamaya. Ke go tshobampo. E bana. La ba yalo bia ntruka mrabe. Awo ke re rata itsheka latanyana mos. Wa bule re bone. Bule re bone mogalabe. Awo bone ba itishitse o petere bana. O petere ta re bone. Ba picture ne ka kae. Keo. Awo ke ena. Ke ena ke le setša maribulle ke ena ke ntate moruti ga le lena tabe ya justice league ya kaena wena sa lo bona ka passport e so na bona re picture mama teditwe e mo a bona re picture mama teditwe Jesus ndi ya beng picture ne ai le bella motho wa ka ta smile ka mogananuwe e bile go pile lito Or picture ba mama teditše o ba mama teditše ke lo bona picture ya ntlo ya ba le ya go kopa litho so sasa ene lo tšetša di ID le lo tšetša di passport ba nyaka di picture tše di straight tšetša ke action a ba nyaka action go kopa litho lo smile se lo tša bona le wa iwa go pile litho no go tshepa so o ra reng moruti le ina like justice ke justice mothole o tšotše ID ya le setša maribulle ba tša picture papate tša o ke re ile setšano ile gala thokofetse a mmolaile o ba gala re tisha moreng awa ema pele ke taba tisha man eba na Solomon a ka ta fita tibe tša dielo baba mo tšela ona ta re tsentšha ka ra mathata moruti o to inyaka moma mo se o e file nna a go re molato a re late Solomon a go mosola se ka tsamaya le ntho ela man Solomon a motho o diana Solomon Mogala. Ke la. Ngota ke. Una o isa ka ID. Ya bana ba gala ke le senga ID tshaba. Tisa ID we. Ke le tshaba. Tisa ID. E bona na motho wa re palela na. a ka se re palela Ke le tshaba magala. Tisa ID ka mo. O tisa ID we. Just not bike se quotation. Maki. tandruka Maki ke le se so bike sa ka. Just not bike se. Ya tsere ke sere ke le bokai. La tsere ke sere ke le bokai. Bona o tla ba ka. tšaba man tšaba Ke le tšhabe. Ari. Ba go le bena go le tshwarisha. O ne go le tshwarisha. A re tsamaya mogala. Ba bike sa ka go tshwarisha. A re tsamaya mona na o ya kaena re taba ba ya tšhabe. Wa se bona se tole kana o no phumula marula o. nna le motsedi monnola wa a gona maju a raga wa palelwa ta so le phela kwa tile se semile le botsiše mo motse gore nna ke nna ma le ba botsiše mo motseng mo nna ke nna le setša maribulla ga ke kotame ke ya kotama wa bonala tšetša ba di ya mo tsa ba bolela kuri ba palela ba re o kotama ka re ke ntšhi 2 minutes o folwile nna ke ya kotama go a kwagala yes bona taba ya re le phela le kwa tile e ka se re thuše ka selo mosadi wape ya ka le lena e fedile moruti bona ke lolile nape a ke tsalwa aowa a o nke letšele le tsošele wena o bo o ne o tena ka gore ompitša justice o tena ka ompitša justice wena wape nna se nna ke thomileng ka tabela kema tabela pe e thomile ke maki ke ena bja re ke o tšhaba o le botša bjala re nna ke le botše moruti wala bona re le wena batho ba romeletša go dielo tša botaela o di dia o tata go bala re tone o phara la o dia botaela ba o rumia wa ya o yo mokaka wa mane nna le lena re lwe mane ditsotsi šitšile bo maki bale ke ditsotsi kudu maabane ape bane re bona re diphei di thomile maabane be ba nyako ntšeela tšhelete ka kwa he bana be ba nthekile ena le ranotho yana ranotho ba nyako tšeela tšhelete ya gago ya pei ba tile kwa maki a tshwere peke maabane o tile kwa le ranotho be ba re bja re nyako mpua thoe ka peke
yena ra ntlo banya go bua ka thoka peke thoge a tshwere peke he bana ba nna ba bona le pelo tse dimpe mose moruti a na ra di bona wa bona le bile ke nagana gore tabe e nyaka re e nyakele meeting re bitse banna ba ba motseng ka moka bo digale bo ranoto ka moka le bo mothemunye le bo sathege ka moka bate re dule meeting tabe e tswa gole tabe e tswa gole na meeting ka se dule he meeting le ditsotsi batho ba le ke ditsotsi go duna ke tsile mo bona wa bona moruti nna nyalo ke no go no phela le lena ya re phele re le baruti go re be le group ya rena baruti na moruti Solomon nna ana ke moruti ka mangwalo le roga ka modimo kudu lena ke na le matalo moruti awa ke tsene sekolo sa boruti nna le no bona ke sa ke bolela lentswe la modimo tabe go re serious mara o ile wa lona o lokile a bo makiba le nna ke sa banya ka mo pelaka ape mabane ke la moletse ke mothemunye o mothemunye le na feletse a fitile kwa o fetile a wa fitile gona o la moletse o ka ona a fita kwa pe nna ke re gane o ta tshwara maki ka tshwara ranotho a yena o tšeatšea ya tsamaya he bana o tšeatše maki founu nna le yena o ile o phethela la o e tshelela kwa o phethilele o itshelela a re sa le safe a mara o ta loka modimo yena ke kgoši modimo o tswela pelentše ba kgoši maemo ka moka o a tseba ya lena tshepang o modimo dilo ka moka ditano tsamaya banna ba ba dipelo tše dimpe di bile ona le kwa baebeleng dipelo tše dimpe tša no ba ona modimo yano o tswela pele ba kgoši a re tshepeng modimo a bona ke a motshepa a re tshepeng jesu a bona ke a motshepa dilo ka moka ditlolono tsamaya nna ke a motshepa ka mmele pelo le moya amen tanki moruti bolo mara banna bale ke nyaka o ba tshwarele banna bale a ona ntho ke ta ba tshwarela aowa a ona ntho ke ta ba tshwarela a mara ba tshwarele mogalae ebile a lena diminetse mowe tseo diang bale ao ke nyako founela maphodisa thobela ba edile mmabana a se yona a bole ka re maphodisa a nyake diminetse le dine ba bentse di lebeletse ke na le dithatsi mpheng dintho mowe diminetse maphodisa a nyake diminetse o rodia ntho a maleba wa founela 10-1 maphodisa ka station street ba ta yaraba a o na le banna ba bangwe ke a ba tseba ka kwa kere ke nyako founela bona awa nko o dia ntho tša nnete o ba ko ofe phone yaka a o tiša ke ta founela station founela station a o thoma o founela dilo tša o tiša phone yaka a ke nyako o gagana le wena o founela batho ba ka phone yaka a ntho ba edileng a se yona ke bana batho ba le bona ba tshwere difounu na motho ta ba bolaiwentse bona ba dutse ba enwa ditee kwa ba leke gabedi ba leke gape awa man a ba dillo tša nnete moruti batho a bana taolo a ba e tshware kana ke re a ba tswalele kwa kere a ba tswalele a bone reng ke no napa ke tšee ka maoto o ya kwa ke aya kwa ko bula case tsena so ke tsena mo talent ya mo kota ko Yosefi kwa ka boya ka yore ke ta feta ko plaza kwa ka tšea ka left ke ta fita o fitile ke fitile a wena o mfe feedback a ke a ba latelela nna ke tla no bea dithapelong a ke to tshwenya ke bo maki nna Better days, kiss a push, I get a feature. I know I'll make you proud, sure. Then I get feeler. So feel a bill only do you know I got this. Mtonishwa. Wa real leadership. Sikona kunjani? Ushapo man. Yeah. Hape ke khale ke nyokukhuluma nawe. Man ke nyaka re khulumisane man. Yeah, khuluma. Ntwela o idile mabane man, mabane o ndire tšiphutha. O ndire tšiphutha, o ndire tšinkinga botsebotse. Ka gore nka banisha le mosadi ka kwale. Umfazi ya pona no rena maybe ke tšo betcha ka phone. Le nna ke lolelo wa ka e pone. Wa get pele. Ngre tšhelete ke ai. Wa get pele man, a re boledišane man. Re banna man, a se khulumisane re bone o reng re tla tswa bua man. Ke a go gopela man. Ke a go gopela. E go phe phone yana. Maki. E go phe phone yana. Nna nje ngifuna ukukhuluma nawe. E go phe phone yana. Mina nawe asikhulumisani. Fanele sikhulume so. Naso. Asikhulumi next mina nawe. Letha phone yami man. Hayi. Letha phone yami. Ipi 300. Ipi 300. Welo o thatha phone yami ka lebaka la 300. Wa ithatha. Ya ke. Njalo nje. Wa ithatha. O thatha into zami. Wa. Mone sho bolela botse. Bolela botse. Ke gole bothoko kudu le nna. Ka ronti a so re phetse botsana so. O twa morao. Ke gole taba le na pelo maketa bara le makedi. Le zola ka mogwano.
wakhala mawukhala ifoni ayikho iphethe umfazi ana uyakhala ona ukhali ayinyeke mnandi Yeah. Chains. I just said. Trabi. Ra go le sela mo. Oh, nkemele. Eh. Na wona ra golo na. Ke le no mogolo monna. Wa pa sore ke ndo molo ka bagana du ka ba no ra golo. Ai. Le ka le bora golo wa ka so ke ta le bitsa ra golo. Wa man. Ape ke rile go lebella kwa ka bona phadima ke re banna. Banna re thabile banna. Ka nnete. Na o ka mo gotsola wa baisa. Wa baisa. O dira ka baisa gudula. Ai ka mo o ile sekolong. O baisa gudula man. Ape nkebe o betile bikara ka masuika o. O betile bikara ka masuika. Be tsere jackpot ano ila tha fela. Ngibikse go shuru belela ka eng. Ape be ke rile moena ka re ya ka ba motho wa ka ke ta mo fa chelete. Yo lo baisitse. Yo, awana zang ka mpotsa ka lotšhiu. Ai, mara ke sa tsebe re thabile. Na pena ke motho lo reng ke na le tšhelete ape. Wa ntseba ke re. Le baike. Ke galenyana ke rekile. O ne motho ba le yona mo motlombo. Ke bona re apale ke bare ke na le iti. Ya. Ai, ke sa tsebe re thabile man. Di 350 tšela di ba di buletse ke re. Ke kole president a bolela. Ya ka ba ya approve. Ka nnete. Ke boya o itse kwa. A nka o fa le 300 ka shela ka 50 rand. Yo, amose. Ita bereka yuwe ya. Yo lo le re thabile ke nyaka motho man. O nka no ba le ngwana le yena fela. Plus wena pe khala ya o go kwena motho wa ke. Nampile le bana ba gona ba botsana. O ska no kira bana le ba bantsuntsu wa tshwana le o la quotation bo la rodoto. Man. Wele le ba bantswa ke re ba lokile mara. Se le bana. Le ba bantsu ro palla go ba ra lokisha. O ba ke felletse ke tshaba. O ta blame. Nga se ke ta le blame ke bana. O ka se blame man. Mara ba rena pe batho ba botsukudu. O lo motho ka mo gore thabile. Ke ala botsa ntate motho mong. Ya khotse. Mama tha ke strong gudu ke na la mata man. Ai. Ape mona ke tswile furu mona ke enwa coffee monna wa etseba coffee. Yeah. A go botsa ka di coffee tse tsa o claima. Ai bo di tracker. Go botsa ka Jacobs. Yeah, Jacobs Corona. Yeah. Re sa re ka masunya na o claima bo eng bo krimora. Go le bese. Be ke enwa ka claim. Yeah, claim. Mara phela lapho mawukhuluma ngeJacobs ukhuluma ngamakofi anzima. Ke le botsa nnete Jacobs. Mara la tsore mona lena motho munyi the name of coffee. La tsore lena la coffee le tswa ka mara. Wangazi mina. Evan, motho munyi. There's a bean. Yeah. As in beans. Yeah. Bean, one bean. Yeah. They call it coffee. Wangushisha. Yeah. So the coffee is made from that bean. Wangusha motho munyi. That's why the coffee end up being called coffee because of that coffee bean. Uyahlanya. Hey motho munyi lena ke le ke style waya. Ke le lebetse motho munyi. Ke le lebetse lena la ka tswile le nne selo monna ka botela bo ba lena man. O tshukutini? Motho munyi a se le thalefe ba galabe. Na la ka tswile le nne selo monna la ka se benefit. Le ka se benefit ke le botsa nnete se. Batho ba bantsi mo motlong ba benefit le kudu. Lena ba o nyatsa. Lena ba o nyatsa. Na motho o nyatsa ena nna ke botsa nnete. Motho o nyatsa se a thalefe le botšiše mo. La ngwishisha ba tla le botsa ka quotation. Motho munyi. Ba tla le botsa ka quotation. Lena le nyaditse kudu ntate motho munyi. Na mona sa bushele tabelao. Yo re ke style. Moselena le ke kwa motho munyi. Ke ra mara sa ibusheletse. Le ke kwa lena lo re le style mose. A build ya botela. O nyaka mpona ke pharoba. Sorry. Sorry motho munyi. Sorry mogalabe. Ke tabetha. Ai be tshwarelo. Ke tabetha. Sorry motho munyi. Sorry mogalabe. O ntoela mbe. Le fukne ke etšea. Le talefile ku. O ntoela mbe. Ke tabetha wena. Sorry mogalabe. Sorry mogalabe. A re emelela. Ya kwa. Sa kitima. Yeah. Chains.
I just had to write this one. Hey, Solomon, hey, ngwanyana, it's again. Uya kae? Solomon, ngoba tabele again. Maki. Le kae mogala? Hemo. Na wena asuru khala ka tabe ya bana ba sekolo. Bona ba sekolo ba ibiwalo. Asuru khala ka tabe ya bana ba sekolo. Go tswana to idi amana. Asuru khala ka tabe ya bana ba sekolo. Wa menyana ma. Re to betha man. It's again. Uya kae? Wa mogala be go tshabe nyana. Asko kha. Go tshabe mo se wona ke diselo le. Itam. Wona ke diselo le. Ore motho. Ucheltana phiki bukai. Urlo no go 5350. A ke re bona o mai ba re le ke mothushe ke gone mo fa ditšhelete. Urlo ta 5350. O ba ba re le ke ba fa ditšhelete. Wena o di mo strateng ga thaka tsa di sekolo. Khana ma grade 12 pass ya sekolo. A re ya gae. Maoto a masetha. A ngo ska di bualo maki. Ngo ska di bualo. Ska di bualo magala. Yeah. Chains. I just had to write this one. Ish.